is zo te chanela kalo lom le vek chuwa India in oil a lei wanga US in chia alak ati puna wanga rampani in kar boro ka chiat nuwa rampani te hian an inkar siam tha a thodun na nget jok nei turin ma an la zuya an inkar borok po tha chhole to nia hriat ani kha India hian Russia oil le yati topa ati top hanti ila a hlom puyang kha chu ti top ta hemi hnu hian US chuan India bungro a chok luna chia alak po ati niam to in tun haya thodun na turin rem na rang an siam zui ta ni India and US kai hruai pex silica zom remti US chuan min khan US kai hruai critical mineral le artificial intelligence mason na tur supply chain rang rual pol pex silica zom turin US ne nan in rema hemi tan hen in rem na pon ziak fel ngal in rem na ming ziana hun hi Union Minister Ashwini Vishnu le India US Ambassador Sergey Gore tenan telpuya Gore chuan pex silica chu theina rang nei in tel khom na ni thu soya in rem na nei hi ram panhi ten in sum don ton na tura in rem na leilo kan nei zo fel don haya ziani in chemical tlang hian thodun na nget jok nei thei be sayania nimina hun manna hian Gore chuan US Secretary of State Marco Rubio chu thlar lama India tlo in ron jin don tia puang hal bok trade deal leilok ti fel turin thut khom le ani dona India le US in sum don ton na tura in rem na leilok nei to Zofil ani theina turin rampan hi ayo te chuan February ni somni pathuma tanga tranin ni thum chung in biak na anei le antuma in biak na nei tura hian trade deal pe felani theina turin dan lam thil legal text ti fel tum ani rampan hi te hian thlatir lama khan thu chua in tro man lo siam to a trade deal leilo katana in rem na tur ruang am pe felani to thu an tar langa hemi hnu hian in rem na te chu dana siamin mingzian nan mai theya pe fel let na turin boy pui su yani ta a ruam man lok dan chuan thlathar mar cha trade deal atana in rem na tur hi je fel tum ani Commerce Minister Piyush Goyal chuan in India le US trade deal leilok mar cha je felani nuwa April tha atanga man tran theini tur thu soin Goyal chuan heng in rem na te ba ka hian UK le Oman nen free trade agreement nei chu April vek hian ti fel tumania hei ba ka New Zealand ne na in rem na nei po kumin September hian ti fel tumani thu a soi hei hi India tan chon thil lo mom takania India economy ti chakna tur ania EU European Union tenen in rem na lian tak India chona nei dona US atanga tarif lian taka India chunga lak po Trump hian atitlan hiam to nge a tin tuna kan pon ta kan khan US nen trade agreement India chuan mumal takan nei chhodon taboka India tan chuan in thil lo mom awani em heti lai hian India chuan United States noya ram sang Intelcom in West Bank a Israel in thunei na zo atumna dulo le social na thu chu in tro man siam na tel lo nuwa Israel roman na siam social na thu chua a hranin India chuan a siam vele ta iwana Palestinian palai Riyadh Mansour chuan India and Israel la kadem na thu hi achiar chuaka he khuna hian ram sang atangin ho tu engamazat antel ba ka UN Security Council a permanent member UST lo zong in antel puyani Israel in Palestinian ram alua West Bank a thune na huang zo na tura siam hi soisela lo mekani Prime Minister Narendra Modi chuan February ni somni panga ni rukhian Israel tlotuma hewang hian Israel dem na thu po ti chuat lai chan nia ngayani masedar kar somni pali liam nuwa thu chua hi India chona hranin a siam le ta thau ram rang za chuanga sarkar le international organization te chuan thu chua in trom hian siama Israel malak tumna hi andem thu an soya pom theilo ani thu an tar langboka Delia AI Summit manga ronjin Iwan Secretary General Antonio Guterres po in Israel sarkar dem na thu ati chuak ve bokani hei hi mani khan kan puan zok to kha sanga zuga somruk pasaria ni ruk in dona kha achua ka Israel le Arab ram tang rual te in dona kha kata khan Israel kha chakso ka ni kha in dona khan Israel chuan Arab ram tang rual te ram hengmozat khan lak saka Jordan ram po hengmozat Israel khan la ni kha chu tuna hian is Jerusalem a hian Israel chuanin munma zau takin an nei pha meka helai Arab ram te munma alak saka hianin Israel chona mi le sa chen na turte po an sa a in tam tak te po lo sa to ani amaro chu sarkar tam taken an soisel thin ani tuna hian West Bank chu niruk in dawa Israel in alak te chuta chuanin in sang ni vel zet Israel chuan sak tharatum tuna hian Jerusalem ti zona Israel chona kalpui tandona hei hi Arab ram chawni lovin UN member de uzong chuanin Israel an rondem ron talwai mai sarkar zong nan dawron nanga ti te po kharil ron langal wai
maya maro chu khatiang kha chu hal thleng hri lo tur an ngai ta ila Israel che dan hi US ti lo chuan an social de vekat emoti mai turani India hian a social kha thin viawa tun February thlatop lama Modi Israel a jindon boka Israel social na khan ti chuak lo de renga maro chu anuwa ramhrang rang te jinga nilavina hranin India chuan Israel che dan tha ti lo thu a soi chuak vele ta thungani o Venezuela ram kan hrio me tun hai phei chuan lar khop mai Donald Trump ma malakna awang khan an president nu pa US Python operation an kalpuina khan an ru chuaka an manna chanber po US rui hlo thon lu tamlu to ka mo phurtu US himna atan US in defense atan US ven himna atan an malakna kal zela Maduro kha an man ni khan US chuan in soi ani kha an ram politics a US in rol mek ti hei rual ani lova oil hral thu hla te po Cuba te po Venezuela chuan Cuba oil supply to turani lo ti te Venezuela ina oil supply tamber na China po buaya chutiang de chu nia Iran oil le lavin India chuan Venezuela oil le jok ro se ti te US khan in helaya hian isu lian taka nei meka malakna chunjom chhozel ni te pon langani chuti rol chuan Venezuela Parliament National Assembly chuan politics kai hnoi thilaman te angai dama chhu an ni theina bill siama poma he bill hi lowa chantirani hnuwa zel atang mek politician activist lawyer le midang engemozat te chu an ni theidonani acting president Delcy Rodriguez chuan thamasa khan bill hi parliament apuluta hun engemochen soihawani hnu an pomta ni man ani thuai theina turin acting president po hian ming azian nan thuai rinani soihawna eptulam point bill hi an thlopa Venezuela mitam tak torna ti top sakna tur ni nan soi bila hian kumsang khazuga somkwa pakwa nulama mante ahuam dona hengzinga hian kumsang ni somni pali president thanna wok veta boina chuaka mante po an huam tel don sang ni somni pali in than nei zowa norhoi hotle tharum thona thleng kai noya khan mi sang ni chuang manan ni a manzinga hian kumtling lo te po an tel ani kha o tunlai chu Epstein file khovel na boi pui mekania thilmak tak tak phor chho zelania India tangpon kan minister pakhat puri chu Epstein la hian a hminga lang vea opposition lamchuan bang turin an phut nge ni kha ani phei hi chuanin sex lam kai hnoi engma innam hnoina nei lo thu te Epstein file kumriat borvel kumriat kumsom borvel kalta de a thil thlenga nei thu te mangkhanin a lo in soifia towa ban na chan tur engma anei lo thu a soi nge ni kha chuti rol chuan British police te chuanin ningani zan khan an ramlal King Charles naw Duke of York hlui le Prince ni na hli saktak Andrew Mountbatten-Windsor chu no pangkhwai khemching Jeffrey Epstein na inzomna an nei chungchanga thu zo fia turin an man ma se hnurei vaklova achhuale ngalani Andrew hi Epstein file tlang zora tum engemoza ta langa UK tana trade envoy ni lai kumsang ni pakhat sang ni le som pakhat inkar khan Epstein ne na official document a pe nia pu na chungchanga manani kumsom ni don chunga Britain lal chung ko senior member man masak berani King Charles chuan naw man na tur thu pek hi ati chuaka dananga thil ti zelani tur thu soin police the thil chuina po a thopui tur thu soi Thames Valley Police te chuan Andrew hi darkar som pakhat velan ren hnuwa an chua thu buai siam sakani lova mase chuizui aniang kumsom ruk paruk mi Andrew hi tun thlatir lam khana chenna Windsor Castle bulatanga chuatirani hnuwa Norfolka private estate a cheng police te chuan Sandringham a in le a chenna hlui Royal Lodge po an lo dap to bok Andrew hi Epstein nena official document te thona pu ani baka kumsang ni somni pakhat khan America mi Virginia Jeffrey chuan in Epstein le abial nu chuan kumsom pasari mi chawani line mi pat mai chiat na man pui turin Andrew nena hian an thral ni in lo pu to bok ani hetila hian Japan Osaka khopui water system siam thatna tan ming thup pakhat chuanin gold bar keji somni pakhat a tho hei hi yan tluk le ding on sanga US dollar zong chuan US dollar makta doi thum point paruk man hu atling Osaka mayor Hideuki Yokoyama chuanin ningania press conference anaya khopui water system hlui to tak siam thatna tur hian nikum November thla khan pe kani thu asoya gold bar tho tu hian a ming puan zara du lo ti soi Osaka khopuya hian mi makta doi thum velan chenga kansai bialo omin Japan khopui lian pathumna niya commercial hub ani Japan ram khopui dangte ang buken okasa khopuya tuilak na le paina pipe te hi an hlui to hlea rampuma water pipe man mek zinga za asom ni chuang chu a service hun chung tura duan
kum somli an pel to a hei wang hian a him tok to lo hlo thon na po alian hle kum sang ni som ni pali khan osaka khopuya hian kong hnoya tui pipe phum put tum som ko chuang record om osaka water system siam thana tura gold bar tho tu hian ma po in municipal huam chunga water system siam na tan yan noi nga halo tho to bokani kan sarkar a hian engham thatna ge ka muang tilawa a tho zong le sarkar le an ram thatna atana mi pui van tlang mason na atana mani in sen so na hiram mangai zia dik takani ti te mi zote po hian kan riat thar le angai khop mai ole khati china khan kan du to kanga kan puan ho atang khan kan vei zong le kan hol zong omani chuan comment lama in thlarung ho lovin kan soi chun